Znaš koju ćemo uzeti? Znaš koju? Ajmo uzeti ovo tu. Šta je tako što? To je neka švapska. Ajmo. Aj, šta je ovo kanibalizam? You're waking us strange building. How do you go there? There, da. Start, ajde. Ovo nisam igrao. Okej, evo ga, ajde. To mi kruli trbuh, znaš. Koji kurs, šta? Okej, ovo će biti sada, čekaj malo. Ovo će biti dobra noć, predosjećam. Ovo će biti dobra noć, predosjećam. Šta je ovo? Hello, do you want to know where you are? Do you see me that clip? Okej, Boce, uzmi bocu. uzet ćemo čovjekog najboljeg prijatelja. Adame, kako si? Vidi mi, dok ne znam, dok znam broje dovoljno. Košulja, to je moja majica. Okej, ajde, idemo tu, ajde idemo tu. Aj, moraš uzeti bocu. Boca, da. Stolicu ćemo uzeti. Ne, bocu. Ma ne, Boca može ubiti ono. ma ali stolica ne može zaprijeti. Šta je to za mene? Ma ne. Koji? Mr. Chair. Nešto govori da moramo ići tamo. Ali nešto mi isto tako govori da ne, da... Nešto mi govori da je tamo Stefano unutra. Ne. Oj, cool. Stefano ti je dole! Stefano je dole! Imao sam taj predosjećaj. Mišao Stefano! Šta si zatvorio gdje? Prago, otvori se! Zatvorio nas je Stefano. Stefano, nisam nas mislio zatvoriti tako. Da, si. Slavi sam u narednje. Doris blok, te li taki? Evo, ajde. Otvorili smo. Stefano! Si spreman? Da me. Krećemo u nove pohode! Zapravo da sad moramo samo A da me ne seri, nije se olakšao. Preporodio se, nije morao se ubližati. Šta je ovo? Ništa mora biti ovdje. Jep. Okej, da. Opet. Umor. Tinderbox. Tori, te je previše slova. Čuješ? Šta je? Čekaj, ali nije dobro, onda će biti mraka. Opet Oooo! break dance-a na glavi. Daj, presi Stefano, ubit ćeš si glavu. To moguće ubit si glavu. Jesi to ti bio? Ne. Je li je Stefano prvi? Oprosti, Antonio. Što Ne brini, ovo je moja kuća. Iluzija je. Stani, šuti Mateo. Okej, ovo je zapravo moja kuća. Iluzija, haluciniraš. A dobro, evo, čekaj. Slušaj, ovo je zapravo moja kuća, poslao sam malo svojih pičića i to, znaš ono, normalna stvar. Malo smo se naroljali i onda, malo je pošlo. Uglavnom. Smo malo zamračili ovdje. Stvari, uzet ćemo mi. Ajde, Stefano. Kako se ono zove, šta ti? Gdje smo sad, Stefano? Ne sjećam se. Imam odluku od jučer. Okej. Zamračili. Oh shit. Šta se ovo vrata i se ovdje? Zaključana su dobre. Hvala Bogu da ne moramo tamo, ajde. Lijepo ga okreni. Okej, evo. Nemoj break. Stefano, ovo je tvoja kuća, moraš znati gdje idemo. Je ovo moja kuća? Ok, gdje sad, Stefano? Desno. Okej, ravno. Da. Šta ovo, knjižica? Biologija. Biologija. Nikad nije bila s nama. Ok, malo ću gazda, nek trošimo. Ulja! Ima ulja! Tinderbox. Sanity potion. Landam dam dom dem dam dem dam dom. Jean-Claude Van Damme. Ranko, bravo. Bože! Bače, približaj se preće njima. Stefana! Ne! Crknite! Da! Jes dobro, Adame? Debil jedan što sam ostavio! Da, brzo me tuči! Sorry, Stefano. Nije bilo namjerno. Ajmo sad tu. Mr. Chase. Skini sliku. Nema slike, ne mogu. Kako sam pametan, šnicu. A huge key. Well, Wow.
What? Stefano, koga si pozvao? Je to bila lobanja možda? Pozvao sam, da, Lubanju, pozvao sam... A gdje je Stefano? Pozvao sam nekog od duhova. Koliko? Šta? Gdje? Ništa. Okej, ajde Stefano, imaš i tu nešto? Pa šta ja znam čovječe? Vidiš da onako cijelo vrijeme nisam kod kuće nego tu s tobom, ja sam zaboravio kako se to funkcionira. Da, ovo ti je Fuck, moram opet. Više nemam ulja. Imamo još malo. Idemo. Našli smo neki ključ, pa onda idemo valjda tamo. Jesmo tu? Tu smo došli? Ne. Tu, Tu nismo mogli ući, pa si rekao hvala Bogu da nema ključa. Okej, Stefano, vidimo se. Moramo ići. Bulj unutra, molim te. Ovdje idemo da služiti. Puno svjetla. A to ne valja. Nema Stefana. Čekaj. Hop, shit. Šta je unutra? Ne! Bačva. Diše! Čekaj, što, voda? Voda. Poplava. A da me uniši si Stefano. Nisam ja. To nije. Nisam... To nešto hoda. Nešto pada tamo. A da me znaš da si mučkao kolu. Nisam mučkao kolu, nisam ja, to nije. Čekaj, to hoda prema meni. A Stefano neće moći... Duhu močvari. Ne, bega. Pagu. A ne smijem po vodi, da, vidio. Neće mi ništa onda. Moram skakati. Ja ti preporučujem da prvo staneš. Pak. Zaključano je! A gdje je? Ok, ovo ključamo. Ali 3, još uvijek poplava. 3, 4. Sam! Moram na baču! Ne, na baču! Ne mogu na baču! Pak. Ulje. I ključ! Tu je negdje. Crni! Okej, vrata nas štite. Pazi ključ, pazi ključ. To mi je djeca duh moćar. Okej, uzet ćemo... A malo me boli. Uzet ćemo Lan i ovo malo... Okej. I pripremimo ključ, u redu? Adame, moraš ovo cenzurirati. Čekaj, ovo, šta? Ne mogu se popest! Razvalili su vrata! Brzo, otvori! Kaži! Lan! Ne, moram dole! Što sam napravio? Otvorio si jedna vrata. Koja vrata? Da voda ode. Onda će se pojavit zombi. Nije još. Tu je još uvijek, Okej. Briši tu vodu. Šta ja radim? Pa smanjio si količinu vode. Ne, nisi. Nisam. Upravio sam ništa. Fuck. Ovo je jezivo. Ključ! Levar! Imam još jedan ključ. To nije ključ, to je nešto levar. Pa si ga izgubio. Adame, pa ti kad vučeš onu kukicu, pa povučeš ovo tu. Ma da. Pa piše nešto levar. Yeah, I'm sexy and I know it. Gdje je sad u ti? Uzet ću biologiju sa sobom. Biblija je bolja. Nema Biblije. Ne. Tu je. Okej. 3, 4. Sad! Čekaj, nisam krenuo.
Venga, 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 tu! Orman! Bravo! Stolica! Će mi zaživi? Ne! Ma stolica! Stolice su baš vama. Sam rekao da mi. Ne, nisu. One samo toliko stoje, štite ovako da ih ja preskočim, ovo čovječe ne može kakati. I odako stolice, tako ja bih. Pak, 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 pak. Ovo je bilo jezivo.